жақсы адам болған. Мына бүгін балдары атасының ашын беріп атады. Бұнағы бұл өте жақсы нәрсе. Бұна атасының аш бергенге Құдай жеткізсін. Балдардың өмірі ұзын болсын, рызқысы бәрәнт болсын. Осы келген адамдардың батасы түз тиген болсын. Ажауын о дүниеде жатқан жері жайлы болып, Құда рахматын алған болсын. Аллаху акбар. Нұрмат ата? Мен айтайын деген мен мұндайша айтқанда қайнаға сөрей болады. Оны мақтап айтыш емес. Өзінің дүниеде жашаған, қылған жорығын, жақсылық жамандығын айтайын. Бұл Арзыматбай деген мен ilgari бала кезімде Арзыматбайдың аты шыққан. Арзыматбайдың жер аты, Арзыматбайдың тор аты деп тапсырған. Біз Çoğoy ulaqqa çapqandan beri qaray, oğu 50 yıl 60 yıl болып ketті. Neçen toylарды qılған, maqtauға, айтуға, tarixta атыған сөздерге Арзыматбай татықты адам болған. Машалла. Бұл адам өте жош адам болған. Біреуге қатты деген, елдің бағы шындық бұлығы жоқ. Бірақ Алла Тағала берген екен. Onun əvri baylığı məz, əvri şu azırkı en baylar qatarına giredi. Buna bugün Құда қаласын нәсіп қылған екен, балдары 5-6 баласы var. Жоқтап, аш беріп, кеше Құран тартып, бүгін ұлақ қыл елшінші шақырып, Қырғызстан бойынша шақырып, Құрсан қылып атады. Tüyo degen, maşinler turar, tay degen turar, mal degen turar, akça degen turar. Şu her gün Arzumat Atağa bağışta atletleri, baladın ümmeti, Allah Teala şunun cennetten cay bergen bozun. Amin. Durmazsın, çoğul bozun. Daiminden kıçığı bozun, baldarına Allah Teala uzun ömrü bergen bozun. Baldarından da kuş Arzumat Atağa'da baktırı bozun. Allah'a rahmat Allah. Dostlar, Manas Niyazov Xanbek Sayıpkердің атында шығарғандан кейін Асылбай bir tay sayып берді дағы достар. Жиын дағы ділі баяғында қызы ұшыры. Maka dostlar dağı bir tay sayıldı, koş tay bola turgan boldu. Bayga. Emi hareketli katı kılış gerek balbanlar. Jaylov palban peşinengen ter çıkıp kaltır dozun bazı emi gezini. Okey. Hoş tayı oldum okey dostlar. Asılbay dağı bir taydı üstüne bas verdi. Okey dostlar. Jiyindim kızıgan jeri mına. Kerim palban jiyinin ortasında bir okey dostlar. Bugün bayga öte köp tuğanlar. Bayga öte köp. Hareketli kılıp ıntımaktasılı. Okey dostlar hazır. Barına cedet bayga. Elaman menen Asat Palban menen Elaman Palban tartışıp kaldığına gel dostlar. Koyup koy Asatqa Elaman, koyup koy Elaman. Asatqa koy Asatqa. Asatты qara Asattan düştüm aka dostlar.
Omka dostum minakey. Ak küçüngön. Omka dostum minakey. Jiyinning ortasidan olib ketdi minakey dostlar. Hozir bayroqni aylantirib kelyapti, hozir ko'ramiz. Qo'sh tayda oladi minakey dostlar. Maşallah minakey Omka dostum. Dag'i bir yaqinlashtirib qo'ying. Minakey. Minakey dostlar, minakey Omka dostum kelatadi. Samat dozumun xon degan atından minakey dostlar. Молодец. Omka Arzimat Ağızqa bir жақсы duo qiladilar. Bu aştoy polvonlar. Kelinglar. Barilar turdilar. Yutajımı rotatına geliyorlar. Jerga tushsa tay. Hojaka. Lepelet qo'ymoqda, qoch qo'yvermoqda. Atni mashinaga yurildi. Hojaka biroq o'ynab sizlarga ko'rsatib qo'ydim. Jerga tushsa Yutajının atidan bir tay. Harakat qiladilar polvonlar. Jerga tushgandan keyin harakat qiladilar polvonlar. Yutaga atni o'ynatadi hozir. Mana aka, shunday o'ynatish kerak-da bitta. Omka dostum, qanday densoq yaxshi bu? Sağ salamat kelib qoldinglarmi? Ha, xudo xolasa. At Samat Hajin xoni. Chiqishi qanday bo'ldi dostum? Radar bo'ldi, elamandim. Qo'ldan oldim mashinaga. Ha, maşallah. Olim aka dedi. Asıl eke bir tay qo'ydi, üstüne daha bir taydı sayıyor. İki tay qo'ydi, buna iki tay sağa nasip bo'libdir. Bugun Arzimat Hajat Ağusqa o'tib ketgan Arzimat Hajat Ağusqa aş berib, Qur'on o'qitib, alaman uloq qilib berib o'tadi. Bir qalov tileğini duan aytsang dostum. Ne de biz çünkü Kırgız eline tıyçılık, amançılık, şu daima toylar bozun. Yani şu Azmat Ağustos'ta şu baldarımla bizi kendi tanıyırız, İsrail Hacı'nı tanıyırız. Şu baldarına rahmat, şu şeyin başını biriktirip, şükür etip toy verip atırı. Şu kanday tilekten bu tilekleri kabul olsun. Şu bar üstü toyga жеткізсін, Kırgız elinde daima toylar болып жүресің, жамандық болмасын. Don senin de işine ilgili. Rahmat. Elдің қызматында жүреді. Rahmat, işine ilgili. İlyas Balban, şokolad takan. Maşallah. Jana boz uyga chiqarganingizda yetish olmay qoldik. Torpaq arqa-marqa chiqib ketganligi uchun. Bugungi Arzimat Hajat Ağusqa'nın aşı, alaman uloq bo'lib atadi. To'y qanday bo'lib atadi aka? To'y yaxshi bo'lyapti, toza bo'lyapti. Toza. Bu kek yo'q. Bayog'i shokolad, ha? Chopib yurgan atıngiz. Aqbaypaqda boz uyga solim bo'ldingiz. Shokoladda tayga solim bo'ldim aka dostlar. Bugungi to'yga bir o'zingizdan qisqa bir duoңызды aytsangiz. Ne deydiler? Şu Arzumat Bayboğan jatkan yeri jaylı olsun ha. Amin. Birlikte ketigen günelerde Allah'ım özü geçirsin. Amin. Şu dost beşinden Allah'ım uğrun versin ha. Amin. Rabbiyanın atine fitine hasana, o fil ahireti hasana. Rabbinden razabından Rahmat. Rahmat aka. Bilengizden kuch ketdi. Toğuz qara deymi? Mınakay dostlar. Toğuz qara. Mına qızıy turgan yerine geldim mınakay dostlar. Toğuz qara dostlar, toğuz qara mınakay. Albanlardı görüyoruz hazır, qaysi polvonga nasip qilarkan.
Bir balon. Cedilip gelen balonlardan yenge marker koy. Tek balon. Aka Suriye üstünde bazı cürüp paravat atmak dostlar. Suriye. Sevmez tek dostlar makey. Makey dostlar tek bolza sevmez de otat makey. Suriyalar qalыс qarab berip atat. Üstünde bazıp жүрүp qarap atat. Okey dostlar, to'g'ri qara. Balonlar to'g'ri harakat qilgan balonlar. To'g'ri qarayoy dum bo'lib atadi. At saldı. O'ta kuchli bo'lib atmoqda dostlar. Atlar zag'i sovuq qolibdir. O'tgan Xitoylarga qaraganda. Nam sürüldü. İsa Palvanda o'xshaydi to'g'ri qara İsa Palvanda. Hozir görülüşü dostlar, maka sürüldü. Ya çıkay. Non, ça va Mali. Dostlar, to'g'ri qara sürüldü, to'g'ri qaraga sürüldü. Chiqdi mınakey. Hozir qaysi palvonda kelayotgan ko'ramiz. Qaysi palvon yaqinroq kelsinchi. Ay sürülüp kelatat. Chiqib ketdi. Qaysi palvon ekan hozir ko'ramiz. Ayvay o'rab atat makey. Jamg'irda biraz to'xtab qolganligina chang ko'tarildi. Omka do'sum, maşallah. Umka, torpaq almastıra o dedi gerek. Tribuna qolib kelbedin do'ga. Esep. Balvandar Asılbaytın atman bir tay 20 mingga bayroqni aylantirib tribunaga olib kelmasa desaymiz. Tribunaga olib kelmasa desaymiz. Yuqtadim deb hozir qo'rquvga o'xshab. Biz fikrib turib. Marat. Marat. Qanday foyda turib? Marat. Maydonda Çekey. Bundan chiqarib kelgan, To'g'risaraga chiqarib kelgan. Hozir suyla olsin. Maydon qaniyat baydoatini tashlab keldi. O'lan buloqdan Umkapolvon. Ey maşallah. İsrail Hacık'a jo'lag'asi bilan Hacık kechaning orda turadi. Bunaqa gilemni olib oldilar 3 gilemni. Hozirgi chiqarib kelgan palvon. O'lan buloqdan Umkapolvon.
Baydan Kanibek Baydın atında. Tavus Karağa çıkarıp geldi balban Malades'in. Ne oldu? Make Omka dostum. Kanibek Sayapker'den atındayken hazır surayыбыз taqtab. Omka dostum, qut bolsun Tavus Karağa. Rahmat. Maşallah, göz тийбесин. Бүгүн настроение жакшы. Манай жакшы. Сарда эрте турган окшойсуң, а? Ат кимке? At Maydan. Orlik деген ат екен. Kanibектин аты. Болду. Şu at екен, hem жакшы. Dardardan aldım açık. Maşallah. Молодец. Билеңен күч кетпесин достум. At. Билеңен күч кетпесин. Rahmat dozum şunda köylöge жеткisi бар üstü. Şular şu salı tağalar var iken, şuların jardamı menen dostlarım var iken, yak ülkelerim var iken, şular jardamı menen aşıp ketти. Молодец. Rahmat şu baldarga dağınç. Omka dozum Kanibek'in жаңы алган ата була. Kanibek. Lexus. Ушул Lexus'ta Tavus Karağa салым кылды мынакей достор. Musa aka, бүгүнкү Aja Tavustun ашулагына бир өзүңүздүн дуаңызды берсеңиз аке. Мынакей кызматтуу калбандар, көрүүчүлөр, Azma Tavustun aşı жакшы өтө жакшы болуп атат. Погодада Аллахым өзү ошого кулак чаба турган ылайык кылып атат. Аллахым кандай ниет тилектери болсо балдарын, Кудайым кабыл кылсын. Ошончо элдин берген паталарын, ниеттерин Аллахым өзү кабыл кылган болсун. Жаткан жери жайлуу болсун. Sözlerinden, müçelerinden getirgen kemcilikler olsun. Allah'ım öz keçip Firdavs jaylarından bersin mamamı koysun. Amin. Allah tinç ötsün, palbanların bileğine güç ketmesin. Rahmat. Assalamu alaikum palvanlar. Şu palvanlar öyle kısıktan berkiden sakladı palvanlar. Şu Arzumat Tavustun jatkan jeri jaylуу bolsun, bargan jeri beyiş bolsun. Allah Taala şu beyiştin eng töründen jay bergen bolsun. Amin. Şu avam niyetine jaraşıp özü öte jакшы адам болгон. Ошого Allah Taala бүгүн мына погоданы ham өтө сонун кылып берди. Palvanlardын билегинен күч кетпесин. Rahmat. Hormat бере берсин баары. Rahmat aka. İşingizге ийгилик, аттарыңыздын жалы жеңил боло берсин. Omka dozum ийгилик. Аке достор, жи сүрүлүп калды азыркы байге. Азыр айтат судья. Көрөбүз азыр кайсы балбан чыгарат экен. Сүймөш балбан катуу эңкейип атат. Эңилип атат мына азыр. Süymöş balban, maşallah mınake dostlar. Mına. 20.000 so'm. Ataklı Süleyman Kulbalban. Yelaman Baydın. 5 Kaşkaz'da başlap geldi Maki. Süleyman Kulbalban. Şamşar Baydın atı. Keçirezinger Şamşar Baydın ötüktür bular. Şamşar Baydın atı gel. Süleyman Kulbalban. 88 asıl. Asıl Baydın atı. Şamşar'dın ükezi Asıl Baydın atındaki. Süleyman Kulbalban. 20.000 so'm puldu aldardın. Arzumat Aja atayızladı. Жақшы dua kılay. Allah'ım surağın jengil kızın. Allah'ım beyişten, Firdavs beyişinden orun versin. Kalan palvanlarga atçağı jengil olsun. Zamanımızda teşkilat dostluk bolsun. Aka dostlar, Asıl aka üstün bir tay 20.000 so'muna Süymöş balban 5 Kaşkada çıkardı mınake dostlar. 5 Kaşkada. Murdağı Hazayın Elaman. Süymöş balban bayge kut bolsun. 20.000 bir tay, ha? Maşallah. Bayağı Elamandın 5 Kaşkada özün çabuk жүрген at. Elaman 5 Kaşkada hazır. Hazır emege asılga ötüp ketdi. Toy qanday болот ат? Toy. Öte Alapkada öz negiz bulak таза болот. Бұрза бұл тойдағын жақшы таза болот ат. Ноғы ауыздың ашы. Arzumat Aja. Arzumat ауыздың ашы. Öte балдары жақшы деңгелде өткөрүп атат. Бизге да ушундай тойлорду берген, бул тойлорду берген насип этсин. Жиындын ортозун айтчы. Жиындын ортозу кандай болот ат Süymöş? Жиындын ортосунда Тек жип адам түшмөй жокпу? Судьялар аттын үстүндө басып карап атат, а? Судьялар өтө жакшы судьялар коюптур. Ушундай кылып койсок, мындай эч кандай оюн бузуу болбойт деп ойлойм, Кудай кааласа. Мындан кийин да ушундай кылып жакшы өткөргөнгө баардык той кылган акелерибизге буйрук үчүн айтып алганчы. Жакшы. Arzumat Aja Tavustун өтүп кеткендигине бүгүн аш кылып мына элге той берип атат. Бир дуа кылсаң. Мен ушу атабыздын жаткан жери жайлуу болсун, ортук кураа жеңил болсун. Мен. Ушул жакшы балдарды тарбиялай өстүргөн экен, мынакей жакшы тойлорду берип, атын өчүрбөй жүрөт.
Şol ağızda Allah'ın değişten orun versin. Amin, Allahu akbar. Rahmat balban. Rayonunun çempiyonu. Legendarlı İlyas Balban. İlyas balban Asilbaydın atına taşlap geldi bırakayım. Tokulu atqa salım kıldım bunakay dostlar. Madesin Balban. Sorun kutlu olsun. İlyas aka salım kutlu olsun. Jasalı at balda. Çıkışı jеңилдеби? Жаңыз torpaq soyuldu bunakay. Men azı tapqanға жетишпей қалдым aka, интервью алып қойын. At kim ki? Bayrakta aylandırıp tribünaga alıp gelesiniz. Ha, maşallah. Aka bileğinizden küç etmez, işinizge iyilik. Yıllardan öyle başlap tanıganbız. Hurmatlı, suylu, elдің en aldın adamları arzumatpay bolup, biröge jamandığı bolğan emes, hulugandığı bolğan emes, biröge aldagan emes, bu tuğra adam bolğan. Allah Taala buğa tuğra tuğasa özünün baylığını bergen eken, buna şu gün geçeyin jetip atat baylığı. Allah Taala aldağın bunun baldarına bardığı insaptı, umandı, şu el menen birge turgan elden çıkmagan jaş baldardan boldu. Oşu Arzım Atavanın oldun baskan baldarı boldu bardığı. Amin. 5-6 balası var. Daima mına Arzım Atavanın jokta, bu da bunun kança toylar bulgan, kança geldi ketdi bolgan, ulu ölen kız çıkargan, bardığına biz katışkanbız. Öte bundayça aytkanda azırkı Sadır Japarov da eline kadırlı bolgan. Emi buna baldarı oşa urması arbaktar koldoğan eken, buna Arzım Atataga aş berip, ulaktırıp, toy berip atat. Şu baldarının da gelecekte martabası uluk bolsun, Arzım Atavanın joldoğan bolsun. Allah Taala Arzım Atavaga cennetten jay bergen bolsun. Daima baktırуу bolsun. Allahu Ekber. Assalamualaikum, kabaşatmada salçakta oturasызбы? Амансызбы? Нұрмамат ағам дуаны бергенден кейін мынакей азыр жиын дағы қызып баштады мынакей достар. Biraz çan көтеріліп қалды. Эми тура түшүнөзүңөр, аба ырайы бул жараткан Кудайдын берген бизге неаматы. Буга туура эле түшүнүп, туура эле кабыл алабыз. Çan көтерүлдү туугандар. Жамгыр жаап, biraz çan базылды эле. Эмнеси болду да, Кудайга шүгүр, жакшы. Mınakey dostlar. Bir tay dedi. Bir tay mınakey dostlar. Köktaş'tan gelgen İsin aka ustağı bugün mına toydu tamaşa kılıp durat. Elügöt kandaşlar, kızlar, amazlar bu. Yaratkanıma çeksiz şükürler boldun. Bugün Arzım Atava olsun. Toy aşında turabız. Aş berip, baldarına Allah razı olsun. Elge toy aş berip attır. Şu daim tapkanlarına Allah bereke veriyoruz. Şu kılgan eksanlarının soğuğu şu Arzım Atavaga diyeversin. Amin, amin. Rahmat. Nurbek sağa da rahmat Nurlan. Rahmat. Eldin hizmetine gelip durun. Sağa da şu da toy aşlar nasip olsun. Amin, amin. Allah razı olsun. Rahmat. Dostlar şuntip sürüldü. Jin kızıp başladı mı mintip at salıp çalıp etti. Bırak toktap kaldı. Mağaz aka, hazır bana bir kızık nerseni ayttınız, oşonu men menen körүүчүлөр менен bölüşüp ketiңizçi. Men aytarım, negizi tuş gördüm. Tuşumda sen de jigitlerdi, bulegelerde nemezinde şu sen menen süйлөшөткөнүмү koy ayttım da. Be maşallah. Şu Arzım Atava'nın aşında süylöp atkan ekem dedim öyle. Manaki şu nasip Allah koştur. Şu Mızrayim Hacı, İsrail Hacı, Durus Balbandar, Mırza, Osman, şu Neverez Osman deydi. Şulardan kılgan eksanlarını Allah kabul kılgan olsun. Amin. Şu bardı kılgan eksanlar olsun, bardı Kur'an-ı Kerim'den bolgan soğuptardı, şu Arzım Atava'ga soğuğun bağışlar. Amin, amin. Şu Köktaş'tan geldik, Köktaş'tan biz Kuda Söğük da bunu aytkanda. Kuda Söğük, şu Korçoğam, Arzım Atava'nın güyöğü de. Oşa Pirnazar degen ulu var. Oşon üçün men özüm Allah'a şunda çeksiz şükürler aytamın. Bugünkü şunun menin tüşümdü önüme okşoşturganına çeksiz şükürler var. Rahmat eylesin. Kalız adamların tüşü oğundan geletkende ki. Elbette. Ömrünüz uzun olsun. Rahmat, sağa da iyilik, işine iyilik. Rahmat. Kimde gitti? Kimde aldı? Balbanlar tribüne kalkıyorlar balbanlar.
Konoktordan Manas Niyazovga chiqdi tuğanlar. Alemi Bavuş polvonga dagı ele çık elek. O toydagı kız it. Ayağında çıkarıp kalar balkim. Hazır orta çenden ötüp kaldık. Kimizine nasip olacak çıkarıp da kalalım hazır. Görüyoruz bakay. Sürüldü bakay dostlar, sürüldü. Bakay dostlar. Bir tay eken bakay dostlar, bir tay. Kim jelekte aylandırıp жалғыз алып барып салып жерге урап bir тайды курсан болуп алып кетет достар. Dostlar, жиынның орта-ортасынан алып берейінші. Асыл экөөбүздүн Нарбаш деген атындан азыр. Чоң көк атында. Улаттар его жиынға туруштук берет. Бакуат, ишеничтүү. Жиындын ортосуна барып берет астан болот. Достар, чаңман бир асты жагына өтүп алайын деп тартып атам ушул жактан. Конуш болгон чыгып келип атат. Калып калыптыр. Не салбай атат, не эңкейбей атат балбандар. Не дым болуп калды. Күлүч болуп калды го, күлүч. Күлүч болуп калды жыйын достор. Мынакей. Кийин чыгарып барса дагы бир тай. Алдыганы досубуз ортодо, мынакей алдыган досум. Ulaş balban, Aksının balbanı. Özünün çoğun toratında. İyi dep salat, maka dostlar. Şimdi bir qoskoğuzu gelip otar. Dostlar, çaң жоқ жерлерден алып силерге көрсөтүп турайын. Dostlar, мынакей bir тайга сүрүлдү. Токташтык Мырзабек балбан, мынакей достор. Мырзабек балбан, машалла. Машалла, мынакей достор. Кулап калды Мырзабек, кулап калды достор. Мырзабек балбан жерден алып желектен тегеренген аты кулады. Азыр судьялар келип бир өзүнүн баазын берет. Ага чейин мына жыйын дагы сүрүлүп келип атат мынакей достор. Ой бой, мо жыйынды карагыла мынакей достор. Трибунаға алып келбеде десе эмес болду. Жеңиш балбан окшойт мынакей достор. Pay, çаңды қарағыла достар. Oldu, böyleler teşneyiptir. Hayvan almanızı, geniş tükkü kalmasın. Kaçtın açılın. Dikkat koş, koş ekat, dikkat koş. Koş ekat, dikkat koş. Attırmadan var efendim onları. Geniş balon var ki. Tribüne bak ya balon, taşladan tribüne bak ya, at şimdiki. Maşallah, Cengiz balon. Uzarlıq Cengiz balon, Hakan balon koygan
geldi balban. Muhammed'sin Cengiz balban. Cengiz balban taydalasın. Muhammed balban. Sorun mutlu olsun. Merak gelin. Evet balban. Gel. Gel geçin. Moskva qattaqan akem, taksiz akem tashlab bermay bo'ldi do'stlar. Chetroq turib turayli. Qoch, ilim qoch. Ak ko'chima ergashaka. Ber. Duruzaka. Qo'yagasiz. Do'stlar, Mirzoyev polvonni Duruzaka o'zi jo'qtadi, anam taydi, jengish polvonga berdim aka do'stlar. Odan keyin o'zidan kelgan Mirzoyev polvonga taydi berishdi. Molades sudyalar qalsdi qildi. Jengish polvon Joybiletdan Mirzoyev polvonni tashlab keldi polvon, Moladessin. Hozir dona o'g'irgan kelet so'rini aytamiz. Assalomu alaykum. O'g'irgan o'zi tuchirab keldi. Qanday Mirzoyev? Sog'lik yaxshi ukam. To'ylar qut bo'lsin. Rahmat aka. Bu bayroqda tegireni o'tganda atım ne oldu? Çalınıp ketdi. Alda babanın atına çalınıp ketdi. Ha, maşallah. At kimdiki? At Toqtaşdan Joldaş ekan. Bir tay salım oldu. Emi Hacat Ağustun arbağına bir dua qilib qo'ykam. Shu ajakan jatlan joylar joyli bo'lsin. Amin. Sizga da rahmat shuncha tat. İşine iyilik ukam. Rahmat. Dileğingen kuch etmedin. Polat Balban. Nur Mirza'nın buyruğunda o'xshaydi. Hazır dostlar, göröylüçü. Nur Mirza'nın buyruğunda mınakay. Ömüşeke çabuk жүрген at. Mınakay dostlar. Ne ol atat bul жерде? Ayda palvan, ayda. Polat palvan, legendarlı Şaken palvanın balazındaki dostlar. Aylandırış gerek. Aylandırbaza bolboy. Aylandırbaza esermez. Tribüne bak gelsin Polat Balban. Kaç kılan çoğalar. Kaç. Molades bitti. Taşladı gol kızı. Hareketi geldi kılalarla. Dostlar, ataklı legendarlı Şaken palvanın balazı Polat Balban. Nur Mirza'nın can algan buyruğunda Şaken palvan çabuk жүрген atта buyruğlatta. Nur Mirza algan gün oşul buyuruldu. Bir tayga Ergeş taksiz aka üstün koyup bergen bir tayında Polat Balban çıkardı mınakay dostlar. Жатасың жатқан жер жайлы болсын. Polat Balban salım kut bolsun. Nur Mirza'nın buyruğunda. Maşallah. Ekinci tay salım boldu, şunu ben. Toy qanday bolop atat? Ne oldu? Bu yoqqa ketip qaldың, bir yoqqa ketip qaldың, döngdөн түшүн кыйын болуп қалды. Bu yoqdan жанагыдан айланып кеш керек екен, мен bu yoqqa келдім. Айланып алып келдім. Желектен. Машалла. Жақсы той болып жатыр. Мындай тойлардың көп болсын. Биринчи тойлор аттар жақсы болот. Арзымат Hacat Ağustun ruhuna bir dua kılın mı? Мен ошо Кулайым ошо атабыздын жаткан жерин жайлуу кылсын. Amin. Торпогун кылсын. Amin. Ошо атабыздай болуп балдарда чоңоюп ушул элдерге той берип жүрө берсин. Amin. Allahu Ekber. Nur Mirza dozumун buyruğunda. Maşallah. Mınakay. Bir tay üstü 20 bin so'm akça lazım. Kökserekten bizden Jaş Palban inimiz. Mamat Balban mınakay dostlar. Mamat Balbanda maşallah jelekti aylandırdı. Özü жалгыз uşu жерden ıldığı Kıpakay'dan saldı mınakay dostlar. Taşladı. Arzumat Ağustan Bayboğa'nın nerelerine atılan bir töy aladılar balvanlar bayrakta aylandırıp tribüne kapıp gelip. Keyinki bayga bir töy oldu mınakay dostlar. 20 bin so'm pul. Ko'rchilik avtomobildan atılan.
bir tay Asilbay'ın atından lazım polvon. Hacatavuzga bir жақсы dua lazım polvon. Arzumat Avovuzga. Düşen ekenin baladı, Rızkul ekenin ükezi düşen balını baladı. Assalamu alaikum. Tuğanlar, Arzumat Avovuzun jay Cennetten olsun. Arzumat Avovuzun jaşı bizge de nasip kılın. Bardық meymanlar, kelген қадамыңызға разы болып кетіңіздер, құш келіпсіздер. Ошо той жақсы болып жатыр. Өте таза жаш той құс болсын. Malades'sin. Malades. Nuralı Palban'ın atına taşladı. Kökserektik Nuralı Palban'ın atına taşlap geldi. Okey dostlar. Malades'sin. Nuralı Palban'ın atında Mamat Palban saldı. Tribünaga gelip Arzumat Hacatavuz'un nerelerinin atına bir töy alazılar polvonlar. Hareketli kılgılar, töyge hareketli kılgılar polvonlar. Assalamu alaikum Mamat Palban. Qanday ukam, densoğun жақсы ғой? Бұл ат Нұрал екеннің аты екен, а? Нұрал екен, бұл көп шағып жүрдім. Шығышы қандай болды, Мамат? Жақсы. Салым бір тай болды, Салым бір тай 20 мың сом ақша болды. Жақсы. Той шерім болады ау? Таза? Таза. Тапалаң жоқ. Жақсы. Мамат эми ушул Арзымат Hacatavuz өтүп кеткен, ушуга аш берип, улак беришип атат балдары. Бир дуа кылып койкам. Arzumat Hacatavuz'un nerelerinin Allah өзі бейсін берген болсын. Амин. Балдар ушундай той кылып берип атат. Амин. Өзүнүн ошо Арзымат Hacatavuz элесин арнап той жакшы болуп атат. Амин. Ошол той тынч өтсүн, Кудай кааласа. Жаткан жери жайлуу болсун, а? Жаткан жери жайлуу болсун. Мындай тойлор Arzumat Hacatavuz жакшы баарыбызга насип кылсын. Амин, амин. Аллаху акбар. Молодец Palban. Билеңген күч кетпесин, ийгилик. Кылыч аке, бүгүнкү мынакей Арзымат Hacatavuz'дун ашы улагы болуп атат. Той кандай болуп атат? Эң сонун болуп атат. Машалла. Таза, жакшы болуп атат. Арзымат Hacatavuz'ун жаткан жери жайлуу болсун, ушу балдарына ушу мына жанагы берген ушу ушкылап. Өмүр узун болсун ушу балдарына рахмат ушу. Balbanlar bayrakta aylandırıp gelesizler. Karagıla studiyalar. Rahmat. Жоқ. Азыр көрөбүз кайсы Palban экен. Мынакей достор, сүрүлүп келатат. Tribünaga gelesizler. Eldar Lazar eseyimiz. Karagıla studiyalar, Karagıla. Studiyalar ayda. Oyunun 5 yıldız degen atı eken mınakey. Malades'sin Palban. Mına Arzumat Hacatavuz'un nereler bolan tövbe ataktуу Bakıt Palban taşlap geldi mınakey. Özünün 5 yıldız degen atına taşlap geldi. Bakıt Palban malades'sin. Barıp maşinadan toyuna lazım Palban, malades. Bakıt Palban özünün atında bir tövbe salım kılıp mınakey dostlar. Asilbay'ın atından bir tay alazılar. Bayrakta aylandırıp gelip bir tay alazılar. Okey dostlar, Bakıt Palban çıkargan tövbe uşul boldu mınakey dostlar. Bakıt Palban, salım kut bolsun. Rahmat ake. Кандай ukam, денсаулык жакшыбы? Сактамак жүрөсүңбү? Атаң жакшыбы? Ат кимдики? Ат өзүмдүкү ake. Машалла. Атам 5 жыл істеген аты. Баягы былтыркы төбөлөргө чыгарып аткан ат ушулбу? Жок, ошол. Ал кара эле, а? Жакшы. Той кандай болуп атат? Аке, той өтө ширин болуп атат ake. Ичи тазабы? Жок ake. Ичи тазабы? Жакшы болуп атат ake. Машалла. Анда ушул рахмат ake. Кыргыз элине ассаламу алейкум. Кыргыз эл элибизде тынччылык болсун, аманчылык болсун ake. Palbanдар, şu ake özüm кандай ниетте той кылып аткан болсо ake, той кылансın. Машалла. Жакшы. Арзымат Hacatavuz'дун арбагына арнап бүгүн балдар аш берип, аламан улак берип атат. Бир дуа кылып коем Hacatavuz'дун арбагына. Şu авасынан балдар Palban болсун ake, биздей болсун ake, жаман болсун ake. Аллаху акбар. Ийгилик үчүн. Мынакей достор. Манас Ниязов келатат. Манас Ниязов. Кыргыздын сыймыгы. Машалла, мынакей. Машина каткен. Азыр. Болду мынакей. Манас Ниязов. Кыргызстандын чемпиону. Кимдин атын алып келген азыр сурап берем достор. Ага чейин торпок таштап берсин. Торнадо. Асыл экөөбүздүн Торнадо деген атында. Мынакей Көкташтан Азиз экөөбүздүн Байрак деген атында. Азиздин Байрак деген аты экен достор. Кечирим сурайм. Окей достор. Манас Ниязов. Азиз досубуздун атында.
Bakın dostlar gitti. Çan kötülük etti. Aleykümselam. Çıksın hüküm. Aziz Oğuz'un atından Manas Niyazov çıkardım bakın dostlar. Amin. Молодецсің, Aziz Palvan, молодецсің. Мынакей, азыркы Манас Palvan çıkarıp gelgen at. Köktaş'tan Aziz Bay'ın atında, Bayrak degen atında. Bir tayla salım oldu. Bakın dostlar. Молодецсің. Şapkanla dağını rahmat. At bakman Aziz'e dağını rahmat Palvanlar, молодецсің. Mınakey Palvanlar. Aman jolga düştü. Kuyuğuna gelse amanın atına. Arzuman Ay'nın nevresi, Acat Ağız'ın nevresi. İsrail Acı'nın oğlu Aman Palvanlar, Altın Kur Palvanlar hareketli kıldı. Üstü bir koy, bir serke. Manas Niyazov bugün Aziz Oğuz'un atında bir tayga salım kıldı. Salım kut bolsun Palvan. Arzumat Acat Ağız ötüp ketken Palvan. Oşo Acat Ağız'a bir dua kılıp koysan. Acat Ağız жатқан жерлер жайлы болсын. Amin. Ошо аркасынан балдары жакшы чыккан экен, мен той берип атасына бат алып берип атат. Ушундай балдардан көп болсо экен. Рахмат. Ушундай балдар ушундай тойлор насип кылсын. Рахмат. Жашылтарды көчүрө берейин. Toylarda jolgayla. Toylar жолгайын. Рахмат. Bileğingen küç etmezsin. Dostlar, maşıntık külüç bolup kaldı. Jiyildin ortası. Hazır görürüz. Qaysı palvonga nasip kılarken Altın Kur. Bakın dostlar, Altın Kur kimge nasip kılarken çoğu ötөбүз. Külüç bolup kaldı, külüç. Ah küçüğün. Abdığanı dozuz katı hareket kılıyor, hazır görüyoruz. Altın Kur Abdığanı dozuz katı nasip kılıyor eken külüç bolup kaldı. Mamat ini üstün bakı jinin ortasında turar. Düşme hey! Otura maksatları. Tuğan. Ehtiyat kıl. Ulaş Palvan jiyinди qo'zg'ay turgan bo'ldi. Mana dostlar, mana sana, mana. Qadir engilib atgan Turbayev Qadir Palvan. Qadir Palvan ini o'smaka dostlar. Aybek Palvan ini üstünde atın tartıp oyuncu. Bakın dostlar,
Жиын күлүч болду. Аттар катуу салып баштады. Мынакей достор, азыр алтын кор кимге насип кылар экен чогуу күзөтөбүз. Машалла, машалла, мынакей балбандарга ийгилик каалайбыз. Mınakey dostlar. Getdi altın kur. Men жаңылбасам ошону көр. Өмөр Ажын атында Салмаш акенин уулу Жеңиш Балбан алтын курга таштап келди мына Респалбан. Жеңиш Балбан болгоштой. Арзымат Ажы атабызга бир жакшы дуа кыласыңар, а? Келгиле. Ассаламу алейкум, урматтуу алчакка келген коноктор. Жеңиш Балбан Умар Ажынын атында алтын курга салым кылды мынакей достор. Gelgili balbanlar, Cengiz Balban, işte kütüp durasın, nala şurada değil, Balban değil. Cengiz Balban altın kurdu tamam. Yok, Balban, berçin attı. Balban, berçin attı. Balban, yaşlap bazı al. Yok, Balban, tut taşırmayla koy çünkü senin suratın için. Arnava kılaç, filerin surat, büt, toyga gelgen adamdır. Başından kalkırap koyuyorsun, hır çıkmaya basıp ededik kesin. Yaşına yok, tümma kartaşta çünkü senin suratın için. Yok, bas, kaçtır hay. Özden balazı Cengiz Balban. Umar Ajının atında altın kurga taşlap geldi mınakey. Gelgile palvanlar altın kurdu tağaylı. Altın kur. Üstü bir koy. Bir serke. Mana desin. Gelgile altın kurdu tağ palvan. Tağın mı çöken eken. Çöken eken taş durun. Muşu kamera tartsın. Geç Cengiz Palvan. Bir jakşı dua kılçı Cengiz Palvan. Gelçi. Assalamu alaikum, hurmatli oğuz жақында келген туғандар. Ушул Арзымат аба устундагы ашына ушу тойду жакшы кылып өткөрүп берели. Бардыгыбызды ушундай той аштарга жеткизип, ушундай ширин тойлордо жолугуп жүрө берели. Ушул Арзымат абабыздын балдары, неберелерине күч кубат берсин, акылдуу жаштардан болсун. Ушул улатты кылган балдарына да чоң рахмат. Amin. Көрөрмандар, биздин Жеңиш Балбан инибиз белгилүү Умар Ажынын Карабел атында алтын курга салым кылды мынакей достор. Салым кут болсун Жеңиш Балбан. Рахмат аке. Чыгышы кандай болду? Өтө басты болуп кетти го. Эмне болду? Чыгыш өтө кыйын болду. Баардыгы косулду. Жеңил эле болду, баягы жыйындын ортосунда келе болуп сүрүлгөндө? Дардар болуп. Жерден өзүм көтөрдүм. Şöyle kuşa ekim atımı jetlep girgizip жақсы жардам берди. Şöyle жыйындан чыгыш өтө да кыйын болду. Басты өтө күчтүү болуп кетти. Мени жакшы болду Кудай буйрса. Арзымат Ажы атабыздын аш улагы таза болуп атабы? Кудай буйрса таза болуп атат. Жыйындын ортосу. Тек чылбыр эч нерсе жок. Кудай буйрса будан мурун да Алапкада жакшы тойлор болуп келген. Будан кийин да Кудайга жакшы болот деген ойдобуз. Жакшы. Алтын курун кут болсун ка. Ден солуң бекем болсун, иманың саламат болсун, билеңен күч кетпесин. Мындай салымдардын көбүн багындырып жүрөр, рахмат. Достор, Умар Ажы акебиздин Карабел аты былтыр төбөгө салым кылды эле, быйыл алтын курга салым кылды. Мынакей Жеңиш Балбан, машалла. Байген кут болсун иним. Рахмат аке. Молодец, машалла. Рахмат. Той башы дурус болбан өзү таштап бермей болду, мынакей кетти чаңдын аразында. Kuşana kevizlerin altında kevizine key. Aşağıda öğretmenler bu arka koydu. Elde zararlık. Emek kılmakla bayağı başında aytılgan mı? Dönge çıkıyor seseyemezdi. Bu da yine eske salaylı baldır. Bu dönge aşmağında eseyemez bolup kalan. Maladesine balbanlar. Ev kişiler tartıptı saktap toya gelerin sinep koyuyor balbanlar. Şunçalı aş beri toy kılıyor. İşte sıylayalım. Mınake главный судья өз өңөрү турган болду. Мусаке, ошо бир шагалга таштаңчы ушул Аркыбетке элдер көрсүн. Аркыбетке шагалга таштаң. Тартсаңар камчы менен уруп бере турган адаты бар, эми тартпай тургула эми. Судьянын чата адаты бар.
Cumay. Musake. Toyun ağzı mı? Musake. Maladesin palvan. Toyun al. Aylandırsın onlar. Maka dostlar, bugün bizim Alavqa rayonuna Arzumat Aja Tausun aşılığına Qaraquljadan Jumay palvan geliptir. Bu menin videosun men YouTube kanalıma yükledim ile Özbekistanda düşkön eң işin. At kimdiki? Жоқ, Ravshan ekeniki, Ravshan ekenin жаңатында bir çoң to'y salım qildi mınake dostlar. At bakkan kişi uşul. Ravshan ekebіз mınake. Bugün эми Aja Tausqa bir arbağına bir dua qıl emeni. Aja Tausun жаққан жері жайлы болсын. Amin. Allah Taala beyişinden orun bergen bolsun. Amin. Niyetlerden. Allah Taala beyişten ekriğine vakti. Allahu akbar. Rahmat ukam. İşine iyilik. Bilengen güç ketmez. Rahmat. Şu acı buğanın жатқан жерлері жайлы болсын. Toprağı torku olsun. Şu balları şunçalık istep atasına yaksan kılam degen eken de Allah da yaksanların kabul olsun. Bu Azmattağanın 6 yılın gencesi de bu. Atasını görmegen biz hem Bazarbay Tağanı. Bu balları büt yakşı ballar bolgan. Çoğu Mehmet Tağa, odan Amış Tağa, Cumabay Tağa, en çoğu Cumabay Tağa olgan. O apazın yerge özüp kalıp Bapay dep sözü koygan eken oşo Cumabay Tağa. Anan oşo oşo Bapayece olup kalganmız da. Yaş gelin eken Bapayece. Anan oşo komşuları menen bir kıykırışıp ketken mi Bazarbay Tağa? Bayloğda Aylepa Kazık'ta kulağa çapkanı atıp durgan eken atıptı minip alıp yaş gelin eken bakandı alıp vargan vurup uçulardan tutkan eken. Bu tağalar hiç yerden kam kılmadı. Bağırdığı toylarda kılıp verdi. Balların her bir özgürden ballarda kılıp verdi. Bal kılıp verdi. Bağırdığını 2'den 3'ten. Namur zamanen zengi yoldaş bal yürüdük. Bakçağı yürüdük. Baldardım bağırdığı toydan kalbay. Kur'an dağıldığı jayloda jaylagan. Arzumattağa. Oşo Jakbek Tağa bağırdığı şöyle andağılda jaylap. Bunlar baldarga yaxşı tarbiyalarını vergen eken ağasın Jakbek Tağanın balası. Asıl Kumçarga bir meçit saldı. Maşallah. İzraim Akmaşat'ta bir meçit saldı verdi. Bu yıl şunçalık razı oldu meçitlerinde hazır tola namaza koydu adamlarımız. Dağı kalıverse buna balları şunçalık esnep atenezine yaksan kılvatkan eken şu yaksanların bağırdığın kavul kızın şu baldarının işlerini baş versin daim elden duasını alıp şimdi götün deyimiz bu tağalardan Seydim Artağa özgöçe başkaça adam öyle bunu böyle götürek kan atkan gün batkanın bilçemezleri şunçalık alamat adam öyle da balları da büt vardı birden toy kılıp verdi, kulak kılıp verdi. Burada menen zengi yoldaş olup geçen yıl kulak çalıştık. Çok bolup kalıp ben yalanmaya kaldı. O öyle bir yere turup kıykırıp o baldarga büt diyen berip kıykırıp dursa kan ele. Allah razı olsun demiş o kılgan işlerine. Bir dua kılın hem akızına. Umin şu baldardan başka yolları baysaldı bozun, oturgan orduları ordulu şahar bozun, telegeyi teng bozun, ay günmenen teng bozun. Açık bozun gönülleri, uzak bozun ömürleri, şu kılgan kayresenlerin daim şu atenlerine, çamalarına soğuk. Allahu akbar. Rahmat başana bak. Erlan Palvan maşallah Maka dostlar. Asılbay koygan bir toy 20 insan pulga taşlap geldi Erlan Palvan. Erlan Palvan kimdiki? Görüp duran Kadir Belez'in altında. Mana
Assalomu alaykum. Erlan Polvon. Qanday ukam de, sog'ingiz yaxshimi? Yaxshi, Allohga shukr. O'zingiz Nurlan aka. At kimniki? O'rtidan Qodir degan bo'laman ati. Maşallah. Bir tay salım bo'ldi. Bir tay 20 ming so'm. Maşallah. 3 ko'tardim, burunlarim ochildi. Gördük. Buyruq ekan. Nasip. Nasib ekan. Jiyinning o'rtasi qanday bo'ladi? Tozami? O'ta kuchli, toza. Yerdan oldim, ekib oldim. Payda teshik emas, pay. Maşallah. Hojat Tavusga bir duo qil ukam. Amin. Hojat Tavusning jatgan jeri joyli bo'lsin. Amin. Operator bo'ldi. Qavurlar kenem bo'lsin, qavurlar nurli bo'lsin. Bizdan shu chumatalar o'sqa, xatolar o'sqa o'tgan yaxshi bir oshlarda, to'ylarda berdim, patazini olib nasib bo'lsin. Amin. Sizga da rahmat Nurlan aka. Amin, Allohu akbar. Bileğingen kuch yetmedin ukam. Dostlar sürüldü aka. Ildıy jaqdan, bayroq jaqdan aka sürülüp qoldi dostlar. Yo'q, to'xtadi. Dostlar gel atar. Bağış balbanda okşaydı. Bakın dostlar. Sürüldü. Maçlarına ehtiyat kılış gerek. Gagat'ta ıntımak komandasının formasında gidiyor da Kayız Balban. Hazır çok güzel ötüyoruz dostlar. Oy maşallah. Erlan Palvan. Buna hazırla salım kıldılar. Erlan Palvan bu. Da Erlan Palvan. Maşallah. Erlan Polvonda ketdi dostlar. Bir tay, yoki qo'y, yoki serka, yoki gilam olyoqda aka polvon. Polvonlar kelgila yaqinroq polvonlar kelgila. Polvonlar kelgila. Bir yaxshi bir duo qilaylar ojatamizga. Xudo xolasa uloqda o'qigan bo'ldi aka polvonlar. Harakatda qilinglar. Polvonlar gel. Erlan Polvon молодец. Erlan Polvon. Turib bir duo qilaylardan beramiz. Erlan, turib turlar. Kelgila polvonlar. Hozir bir turdi bir yaxshi duo bersin. O'sha men uloqni bitiraylik polvonlar, ha? Mana shu turmatni ko'rganlar. Buna polvon keldi. Arzmat aka jin tutaldi. O'ta shirin to'y bo'ldi. Assalomu alaykum. Mehmonlar, xush kelibsizlar. Buna Arzumat Hacı Buvanın toyu juda yaxshi bo'ldi. Ona chaqalarning nevaralari bundan yaxshi o'tkazdi. Rahmat Hacı Buvaga. Yatgan yeri gayrı oldun. Yatgan yeri torqa oldun. Ölü ödep ondan yaxşı kulakaladan ölü toyladığına verdin. Parmağı koldadın. Yatgan yeri gayrı oldun. Ölü ödep yaxşı gayrı oldun. Yatgan yeri gayrı oldun. Amin. Yattan beri To'ydan qurib razı bo'linglar polvonlar. Uncha kemchilik kelsa kechiringlar. Yo'llardan kelsa, ahmoqdan kelsa, молодецsizlar polvonlar. To'ygalarga ham rahmat. Молодецsizlar polvonlar. Uncha narsa bo'lsa 100 ama qattiq qo'ysa
Okey, hurmatlı tuğanlar. Mına üşüntüp maşallah. Mına üşüntüp hurmatlı tuğanlar. Arzumat Hacı Tavustun aşulağı jıyıntıtaldı. Toy aybay şirin boldu. Kudayga şükür. Бар жакшы маанайда болду мынакей туугандар. Кудайым ушундай той аш беришти. Баарыбызга насип кылган болсун. Акыркы салымды өзүң алып келдиң. Açık bile aytayın dar oldu. Dardardan. Dostlarım jardamı bilen aşıp etti. At kimdiki? Kalay tağamın Kökcalı, Sımsarda bayağıda kaçtağam tokulu atkan. Ha maşallah. Ha жақсы. Jaktırıp degenlik şu Kökcalı. Süleğen küç etmedi köm. Toy şirin boldu bu. Öte şirin boldu. Taza oldu ha? Taza oldu. Эми Кудай буйрса Нурмамет агам тоюнда көрүшкүнчө сак саламатта тургула. Окей, Манас Ниязов палбан биздин Алапка районуна конок болуп келип, мына көптөн бери келип эле чабып жүрөт, жакшы сорундарды багындырып жүрөт. Бүгүн биздин Алапка районунун 1-май айылына караштуу Карынкүрү айылынын жылкызы мына Бүркүт деген атты ороз инибисинин атын имип турат. Палбан ат кандай экен? Жакшы экен, зарат экен. Жийинге барыштары, туруштары. Барат экен, турат экен, тегерет экен. Бул менен бүгүн тегерет алдырдым балдар. Жакшы. Жылкы жакшы жылкы экен. Алады экен. Маш.